Section long left. Section long left. Tribal unity long left. Tribal unity long left. Jai Kathar long left. Jai Kathar long left. APHLC long left. APHLC long left. No Namaste. No Namaste. No Namaste. A flag long left. A flag long left. APHLC behind them, huh? APHLC behind them, huh? APHLC long left. APHLC long left. Jai Kathar long left. Jai Kathar long left. Tribal unity long left. Tribal unity long left. Section long left. Section long left. APHLC long left. APHLC long left. No Namaste. No Namaste. No Namaste. Join Bob. Thank you, sir. Hello, Basilon. Actually, I'm going to last week. Nah, itu main charger lo upload kan? Nah, itu dah apa yang mau? Ada. Itu masa jalan ke HP ne? Itu central committee pitung teman, anak tuhan, APHLC long, anak paling important. Ini loh kan? Lasi, no pakai joining program. Muhammadiyah constituency na lo, Muhammadiyah constituency na, Congress item. Congress item. हमारा नवते जा Congress party, political party पूरा नवते join करूँ नाम ये क्या है इसे लॉन्गी राम तेरो मोहम्मद constituency में लॉन्गी राम तेरो रोमपुरा तेरो गंगपुरा तेरो रेंका ट्रॉफी सोनजिना ट्रॉफी लापेकर सियोन रोमपुर PS नेविंग मैन बिरसन ट्रॉफी लादान हों तुमके मोहम्मद constituency में लो लॉन्गी राम तेरो गंगपुरा तेरो रेंका ट्रॉफी सोनजिना ट्रॉफी साठे ट्रॉफी मतलब बिरसन ट्रॉफी lalu itu kan Muhammadiyah konstitusi penuh lalu itu kan Kongres saya Kongres party tapi ada bukan ada no kuna siapa yang dokter dulu bakal lalu kan Haurigat MSC komite berbagai board kan itu no Mr. Krishno Bora President of Bhasik Sandra all ka biaro Bhasik Sandra all ka biaro President of Bangladesh Nasi President program de alam ni biar tak mahu monitor lagi lalu Haurigat MSC mana lagi board no lalu Kolkati constituency में BJP itu deh BJP itu लोकास तेरो श्रीमती मासिंग नारपी मिस्टर रोबिराम रोमहान राजू रोमहान दोन सदस्य जाके वाली मासिंग नाम दोन भापो they join us from the BJP party lasi Congress BJP party itu pilihan ini ada alam itu teman join tu mana itu masa jaya kata pe nahi pada pon na alam itu mana kalau baju kita mana lasi itu masa apa ini भापो oh orang mana ada la tuan sedang lawan lagi si piwa ke dalam video. Orang kita halo. Muhammadiyah pada orang kita. Apa yang dia tahu? Setelah itu kerja kita tidak posisi itu ini biasa silakan tenggelam. Jadi apa kata lo? Kata cini yang dia lo? LSC committee, president secretary bercenglo. LSC committee lo lalu kita tu mah youth or women lo. Kata kami semua itu berarti sudah jadi masalah hancur diri lo. LSC committee itu. LSC committee itu mana dia? Kita pilih. Ada CC committee, constituency committee lo.
Keklemban bugar piasu lapen biasa lo keklemban bugar itu masalah itu berada lo kata bi masih dari pencuri itu lo aku bicara lo tanya ne kurang itu ada apa lalu biasa kan sisi komiti lo sisi komiti kapan tak tu lo adu ke lo nai lo tu biasa komiti di mana kali ini kadu boleh satu lam tak macam tak kan lo nasi alam tu mana kilo kilo aku coba kan ini tu malo APHRC Central Committee, LSC Committee, CC Committee ko angkat sa tulong ito. Women Wing lapan, Youth Wing ito, Central Committee, LSC Committee, lapan kaya Constituency Committee lo, Women Wing lapan, Youth Wing ito, itim kardabi hansin nilo, lalu tumari chigolo, aku gero tuma. Lalu Women Wing lapan, Youth Wing lo kardabi ito, churo lo na ito, ha? Ako tu, elito mo lang natin na chatang doon, kabirong sarado, lapan gaung pura tu, तो वो करने वाले तुम्हें ना मेरा के बहन पूरा ना तुम्हारी चीजों का गाँव बुरा तो आप तो कितना बोले हो ऐसे रोम सारा तो नाले तुम मेरे तुम भान दिन को मैंने चापन चलो उसको ना पोरो ना तुम नगर चाप दोनों पौधे ले तो ये ना तुम ना किलो आदर तू हेलो ओ upcoming 2024 parliamentary election हो ये तो campaign committee या convener बान मुकरा फोकस मारो central committee पे campaign committee या convener तुम्हारा campaign committee